Omuleberezi wankole wa katano Bishop Sheldon Mwesigwa yakirwa mukuru w'abakristayo abwa St. Peter's Kakoba Church of Uganda nka parish yahwerwaho abandi bahereza b'ekanisa bakuruga mu makanisa garukora Greater Mbarara Kidikonale amukoro gukutaha abaronde emikono ogwakorerwa akanisa ya St. Peter's Kakoba. Okuvura kwakorwa omuleberezi wankole owasima gavumenti abokuranisa endwara y'Ebola. Kandi bamwe babasa kutakimanya ngu Ebola n'endwara mbi nayo hariho amahanga nka Congo na hati bakiriyo nibateganisibwa boda yetu tukagisharaho. Abaronde 16 nabo bahamibwa omukwikiriza Mukama mumuhimbise mutarugo mukanisa. Haleluya. Habo kumenya biterize omuleberezi n'ebindebere n'emyaka yanjye inasyaho kaganena umwaka w'ukwijana n'itanu n'ebindebere umunsi ekigambo cyo kumenya hagati y'icyo kubasa kukigerageza nacyo. Abakundi n'abakureba film nimwe mwahaburwa. Nigeria arimweze kiyindi arimweze ezabajungu rero warebe abajungu omukazi kwakugera cya muteganiza na ijaga mbere umushijaho. I want to talk to you now. Nibakuninga obushwere bwaba ebintu by'abajungu kandi abo bazana fibu. I want to talk to you now. Nyendaga mbere we shahe abo kumenya ibyo tureba. Ekanisa yashabwa okoroba obutosha kandi bongere okorera hamwe. Ikintu kitorekere gukora no kumaririra umurimo muhangu munonga gukombeka ekanisa ya Renton Church of Uganda. Twenda kutandika kombeka ekanisa ya Muyenga Church of Uganda kandi simarahanga tuguzire nitaka ahabwa Kakoba Central Church of Uganda omuriso bwa St. Peter Kakoba itaka riri kuhika miliyoni 800. Simaranga munongo tubase ukora bingi omuriso obu kandi turekere gukora nebindi. Abwa TV West ni Senyum Gideon aho murimba.